Papež Frančišek je med jutranjo mašo v kapeli doma svete Marte 20. junija govoril o božji sodbi in naši sodbi. Posvaril je pred hinavščino in poudaril, naj se raje pogledamo v ogledalo, da bi videli, kdo v resnici smo. Homilija je bila zadnja pred poletnim premorom. Sveti oče je izhajal iz evangeljskega odlomka, ki se je bral med bogoslužjem in v katerem Jezus pravi, ne sodite, da ne boste sojeni. S kakšno sodbo namreč sodite, s takšno boste sojeni, in s kakšno mero merite, s takšno se vam bo odmerilo, je poudaril papež Frančišek in nadaljeval. Poglej se v ogledalo, a ne zato, da bi se našminkal, da ne bi videl gube. Poglej se v ogledalo, da boš videl, kakšen si ti. Pensiamo oggi in questo che il Signore ci dice. Non giudicare per non essere giudicati. La misura, il modo con la quale giudichiamo sarà la stessa che. Danes razmišljamo o tem, kar nam pravi Gospod. Ne sodite, da ne boste sojeni. Način, mera, s kakršno sodimo, bo ista, ki bo uporabljena za nas. Poglejmo se v ogledalo, preden sodimo. Aspetta un attimo, mi guardo allo specchio e poi penso. Dal contrario sarò un ipocrita, perché mi metto al posto di Dio. Sicer bom hinavec, saj se postavljam na mesto Boga. Moja sodba pa je tudi revna sodba. Manjka ji nekaj zelo pomembnega, kar pa ima božja sodba. To je usmiljenje, da bi nam Gospod dal dobro razumeti te stvari.